Ukuze u-understande le story, kuzomele ubukele usizini 1 weZulu Rihanna, uqala ku-episode 1 kuya ku-episode 3. Ngizoyilinka down below usizini 1. Ufikile, udinwe uyaqhuma emva kokuthi bamkhiphe eMkhize Empire enkampanini kababa benoma. Udinwe uyafa, udiniwe impela. Uyacabanga ukuthi konje ngenze njani ukuze ngibuyele eMkhize Empire. Ahlale phansi efuthelana, avelane akhulume yedwa ufikile. Athi hawu kanti why bengaliboni njalo leqhinga leli lila ngaphambi kwamehlo wami. Lila kuzomela ngisuse uRihanna eduzane ngoba uRihanna uyena umuntu ostrong lapha eMkhize Empire, uyena owenza yonke lenkampani ukuthi ivuthe ithi be. Athatha iflight ufikile ahambe aye phesheya. Angisho nonke niyakhumbula ukuthi uRihanna uma wakhe uhlala phesheya, kodwa uMkhize wamthatha uRihanna wazomkhulisela eSouth Africa because uma kaRihanna bekayi-junkie nje, bekayi-drug, like beka-addicted to ama-drugs, bekadla ama-drugs nje ewunyawo upana. Mekafika ke phesheya ufikile amfune azamthola uma kaRihanna. Mekamfica uma kaRihanna uyidakelo Nkosi yami, uyayijayivela emgaqweni nje, into nje edabukisa ukuyibona, into ehlazisa nayo, akusiyona i-view enhle ukuthi uyibone. Hayi ke amthathe izithombe, amthatha ama-video, amthathe yonke into ufikile avelane ayinameke on social media. Hayi abantu abasakhomenti ukuthi uRihanna lengane le iyaganga, ibhizi idlala omasigcozi, idlala omasigcozi ne-stepmother, ishiyo wayo umama lapha phesheya ejunkie kanje engabizama ukumsiza. Hayi bakhuluma abantu, bakhulume bamusho uRihanna. Uyayazi ke na i-social media mangabe sithi yakujudge. uRihanna imudleke lento, imudle imqede Nkosi yami usisi wami, aconfuseka adideke umntakambaba, ahlale yedwa emsebenzini, inkampani isiphelile, sekuphunyiwe emsebenzini. uRihanna usele ucabanga lento, uyayicabanga ukuthi lo mama lo phesheya uma wami, kodwa ubaba wazama ukumsiza wahluleka. Waze wangithatha wazongikhulisela la because uma akafuna ukusuka emgaqweni uya e-rehab namhlanje, kusasa abuyele emgaqweni. If mina ngizama ukumsiza uma ngimtholela usizo, kuyafana uzophinda abuyele khona emgaqweni. Ayicabange uRihanna lento imudli. Azathatha ucingo asifonele ekhaya athi ngicela ukuhlangana nani, ngicela sibe ne-meeting in an hour's time. Okay, umndeni wonke ke uvume. Afike kuRihanna within that hour sesobamba meeting ekhaya, angeneke vele usithola sesihleli simlindele. Aqale kuRihanna alichaza udaba ukuthi lento le useyicabangile, wayicabanga isikhathi eside ukuthi ngcono ahambe aye phesheya ambozama ukusiza uma wakhe, amana ahluleke ezamile. Uma wakhe ambomnikeza uthando lolu alideservayo from indodakazi yakhe, cause maybe you may never know ukuthi the reason why esehlala emgaqweni isikhathi eside kangaka, mhlawumbe it's because udliwa unembeza ukuthi unendodakazi ekhuliswe eSouth Africa and yena uyijunkie, there is nothing angayenza ngalokho. Akhuluma uRihanna asho ukuthi ucabanga ukuthi ipublic the way imjudge ngakhona imjudge ngeqiniso, akukho kwamanga ipublic emkhulume kona, futhi angeke aza reply angeke respond. Into azoyenza yena uzokhetha iflight eyaphesheya ahamba obheka uma wakhe. Uma wami ke uMangcobo uMesisi Mkhize ambuza uRihanna, mntanami into yanini yona le ukuthi uyahamba? Athi uRihanna, kusasa lokho kusayo mangabe kuukuthi amathikithi namhlanje ngiyawathola ngizovuka ngihambe, kodwa ke angazi ukuthi ngizobuya nini. Into engengize ngisho ukuthi ngizobuya nini kuyodependa kwisimo ukuthi isimo ngisifica sinjani, because uma kuzomela ngimnikeze loluthando ngimane ngihluleke ngizamile. Ayike umndeni wasekhaya ke umsupport wonke uRihanna, umnikozi support le ayidingayo. The following day ke sonke sese-airport bekubhlungu ukuthi bye kusisi wami uRihanna, because bekade kusisi wami wegazi ngimthanda, kodwa ke we had to say goodbye, ahambe ayokwenza lokhu okunesidingo enhlizweni yakhe. Okay, vele uRihanna uyahamba ke manje, like uyahamba use-airport vele ahambe kaye phesheya. Shukuthi ufikile mangabe ekhipha lama video nezithombe ku-internet, akazange waveza ukuthi uyena. Akekho umuntu owaziyo ukuthi ufikile wahamba waya phesheya wayithathela lama video.
Ufikile-ke namhlanje une-meeting ne-head designer yaseMkhize Empire. Iyambuza ukuthi kahle kahle Fikile ufunani kumina, ungibizeleni la because ngiyazi ukuthi mina nawe asizange sababangani, asizange sashayisana futhi ngiyathi ungibizela ukuthi sizophuza ubhiya la, ungibizeleni. Aqale kuFikile athi ngikubizela ukuthi uzoklema ongokwakho, kumele uthole lokho okudeservayo. Ibuze-ke head designer uMpho igama lakhe, athi kahle kahle Fikile ufunani kumina? Athi uFikile ngithe Mpho ngifuna uhambe uyoklema ongokwakho. Angisho wonke lama designer alapha eMkhize Empire adesigne wena. Angisho yabona ukuthi iMkhize Empire itop kangakanani. Kungekudala izorelease i-clothing line ezogcwala umhlaba wonke, benza ama-million, benza ama-billion ngawo. Wena uzothola malini? Uzothola isalary lo iholayo every month. Lo salary versus lama billions ozobuwenzela iMkhize Empire ngamandla wakho. Kahle kahle Mpho kumele wena uvumele ukuthi mina ngikusize uhambe uyoklema ngokwakho. Athi Mpho Fikile usuqalile ngalama tricks akho. Ayi uPhifikile kaqhubeka gibele kuMpho athi njalo nabantu abamnyama nihlakaniphiwe, niphiwe ukuhlakanipha. uNkulunkulu wakiphi talent lokuthi ukwazi ukudesign, and then wena italent lakho uyalithatha ulipha abantu abanemali. Wonke lama designs aseMkhize design, eMkhize Empire ama designs wakho kuzomela ungisize ukuthi ngikusize, ungivumele ukuthi ngikusize ukuthi ulwe ngokwakho. Mpho athi shukuthi wena Fikile ngoba nakusuxabene nabantu baseMkhize Empire usucabanga ukuthi sonke sekumele thina nathi sixoxe njengawe sibe izitha nabantu baseMkhize Empire. Athi uFikile-ke uzongihambela weMpho masuwedwa ekhaya uyicabangisise lento engikutshele yona, because kuyomela ukuthi usukume ulwele ngokwakho, sijoyina ama-forces la silwele ongokwakho. Mpho abuze ukuthi mina mase ngilwela ongokwami mase wena utholani, yini wena loyifunayo, ufuna ukudla lokho ongokwami? Asufikile cha mina ngifuna imbobo nje, ngifuna intuba encane yongena, ngisho noma ingaba ngangenaliti ngiyofike ngiyivukuze ngiyivule ivuleke ngempela. Mpho e-ofisini ubhizi uyacabanga, uyababona abantu baseMkhize, abantu bakaMkhize, abanikazi bebhizinisi nezingane zakhona bayangena, bangena ngonyanyavu leyimoto. Yena lapho uyidrivela imoto yakhe badla isikorokorana sakhe, kodwa uyena obanikeza yonke le mali. Abe busy Mpho acabanga usuku lonke, athi uyangena ekhompyutheni, athi uyasebenza akusebenzeki. Uthi uzama ucabanga kuringa amazwi kaFikile. Uyababona labantu babhizi bahambela phezulu, kodwa lento ebahambisela phezulu imisebenzi yakhe, igazi lakhe lonke leli bahambisela phezulu. Mefika endlini uMpho afonela uFikile. Fikile, I am in, ngiphakathi, ngizoyilwa nawe lempi le. Athi uFikile-ke ikona-ke lade ngifuna ukuzwa. Lalela lana-ke baba, kusasa after work kunento engizocela ukuthi siyidiscuss nje, into encane nje engizodinga ukuthi ungenzele yona. Iyona-ke lento leyo ezosithatha isibeke ezingeni. Episode 2 uyalandela. Okwamanje sicela usifollowishe to all social media platforms, on Facebook Buzz SA, on Instagram Buzz SA_, on our YouTube channel Buzz SA. Ningakhohlwa ukuthi nisubscribe, ni-like, ni-comment, ni-share ukuze leli page phela liqhubeke likhule. Buzz SA to all social media platforms. Siyanthanda kakhulu.